Kapigaga na kanya karing pengari ang pong estudyante in graduation rights uling atin iting gastos ang makanano. Kaya naman paganakanan ng Department of Education na naman dapat gawang magarbo ing okasyon. Kaya kini Telebastagan Integrated School, King Ciudad ni San Fernando, meging simple mo in graduation rights at moving ceremony, amerapat king karelang covered court. Bista man malisyangan, no man megreklamo rin pengari lakwas ala naman kanu kasing binayad ang graduation fee. Naman po may ningil. Ala po singilan karela. Salamat kaya po pinpo kende Pedro din. Makayon nga po kasi at least po may graduate na rin anak. Nilabas na nga po itang kasakitan na di nga palyari kaya katamo. Kaya mo po itang gamrosing DepEd. Kaya katipid tamo po. Ita pong gastusan na po karat ang para to, gamitan na lang po karang alawang bagay. Makahanga-hangala po. Kasi dakang no pong pintilan ng eskwela de nga anak ko. Pero metong nga po yung eskwela ni na ikit ko talagang sa saupla. Totoo po. Anya pa nga 28 ning Marso at inang mipalwal a department order ing DepEd amami guidelines dikil king end of the school year rights. Mumunang makapanabilin ing pamamawal king makamalagastos king susulod na ring graduate ampo ing pamanarkila pang venue para king okasyon. Anya dapat lamo kanong taluki kini nga ng Miss Nancy Tayag, District Supervisor ng Telebastagan Integrated School. Kempong DepEd order, dapat kami pong sunod. Kasi ito nga kayo po sunod, balutan naman po nung nang malyari. Okay po, tsaka po, pakatandaan ng tamo po, may nibat tamo po kayong pandemic, baluta po ing sitwasyon da po rin kaya katamo pong pengari, ampo po ing ekonomiya tamo. Marakal po ing sasabing masakiting biye, pero nung masakiting biye, ela po makanta kagarbo, pero kapangalaguda po pangasanting dem pong kaya katamo pong may graduate. Pero po, tinalimaya po ing iskulay ni keta pong no collection policy. Mo naman kanu babawal ing pamanyunod toga. Dapat grade 6 at then grade 12 mo ring dapat misulod ka reni uli ila ing mag-graduate. Reta pong makaritang bagay, dapat po lalawen tayo. Impun talagang graduation is grade 6 siya po ang po pong grade 12. Then pong kaya katamo pong grade 10 completers la pa. So, in order po, po magtoga in grade 6, ay in grade 10. In grade 6 po in magtoga, uling iyang graduation talaga ang po in grade 12. Paolo G. Santos, CLTV 36 News.